kazivanje o Trepči 1303. godine do 2018. godine Novaka Bjelića, dugogodišnjeg direktora Trepče, svedoka teških vremena i teških događaja koji su bili na kraju jedne epohe i koji su na neki način bili ili prethodili svemu onome što nam se upravo dešava. Mudri ljudi kažu da prostor pamti događaje, ali prostor pamti ljude. Prostor Kosova i Metohije ili Metohije i Kosova, kako to Novak Bjelić običava da kaže, je upamtio jednog neobičnog čoveka, hrabrog borca, ponosnog direktora, koji danas, nakon svih godina, se ne libi, naprotiv, to radi vrlo rado i vrlo često, da kaže istinu i da one događaje o kojima mi ne znamo puno ili ne znamo sve. A Napoleon Bonaparte kaže da je istorija sled događaja oko kojih smo se mi napokon dogovorili, mi se još nismo dogovorili oko mnogo tih stvari. Novak je u ovoj knjizi pokušao da iznese ne svoju verziju istine, nego svoje svedočanstvo o tim danima, o poslednjoj deceniji 20. veka i prve dve decenije 21. veka, usuđujem se da kažem u ključnim godinama, koje su iz pozicija Kosova i Metohije, kombinata Trepča, onoga što je bila i još uvek jeste srpska priroda na Kosovu, odredile nešto što u najširem smislu ili proširenoj metafori znači ili određuje ili svedoči ono što je politička stvarnost današnje Srbije. O knjizi će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije Radović, profesor dr. Slobodan Vujić, profesor dr. Miloš Ković, Živadin Jovanović, Vladislav Jovanović, autor. Na kraju, naravno, ovim redom će vam se obraćati poslednji, da? Dobro, onda će mitropolit po svojoj želji poslednji da govori, a onda ćemo naravno samo početi sa profesorom Slobodanom Vujićem, koji je zaslužno što smo upravo čuli ovu lepu rudarsku himnu. Ja sam Petar Rudar Butina, urednik ove knjige. Cenim da urednik ne treba da se vidi u knjizi, ali kada vidite urednika u knjizi, nešto sa knjigom nije u redu, tako da ne, nadam se nećete previše gledati večeras. Hvala vam. Srećno, rudarski pozdrav s kojim se Novak i ja pozdravljamo u poslednje vreme. Uživajte. Izvolite, profesor Vujić. Poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo je da pogledam kroz inženjersku prizmu, govorim o knjizi magistra Novaka Bjelića, knjizi koja svedoči o događajima, ljudima, odnosima, posrtanjima, traganjima da se sačuvaju i naporima da se održe u funkciji proizvodnih potencijala rudarskog metodološkog kompleksa Trepče u izuzetno složenim društvenim uslovima posljednje dekade 20. stoleća, u uslovima ratnih događanja i razadajućih prirodno-ekonomskih ograničenja kojima je Srbija bila izložena u to vreme. Rekao bi nešto malo i uopšte generalnom srpskom rudarstvu u kontekstu ovog kazivanja. U drugoj polovini 20. veka rudarstvo je bilo strateški oslonac privrednog, ekonomskog i opšteg napretka Jugoslavije i Srbije kao njene republike sa najjačom mineralnom ekonomijom. Na rudarstvu je utemeljena naša ekstraktivna industrija, imala je veoma važnu funkciju u rešavanju demografskih, socijalnih i pitanja regionalnog razvoja, značajnu poziciju u trgovinskom bilansu zemlje i relaksirajući potencijal za smanjenje osetljivosti i zavisnosti nacionalne ekonomije od geopolitičkih i drugih spoljnih uticaja. Mineralno-sremski kompleks Srbije je dao ogroman doprinos ukupnom nacionalnom biću. Direktni i indirektni efekti su preko 200 milijardi dolara i nemerljivi doprinosi nezavisnosti i suverenosti zemlje. Sve doprinos rudarstva teško je pobrojati i iskazati kvantitativno, metričnim elementima. A oni se odnose na putnu, železničku, stambenu i vodoprivrednu infrastrukturnu izgradnju, na pobudu industrije, na ulaganje u zdravstvo, školstvo, kulturu, nauku, istraživanja, vrlo važno i davačku delatnost, sport, turizam i veoma veliku podršku arheološkim istraživanjima. Od Drugog svjetskog rata do vremena kome je tekst o Trepči posvećen, srpsko rudarstvo je prošlo više razvojnih faza.
Jedna od ključnih pozicija u tom procesu je pozicija Trepče, našeg najvećeg i u svetu među najvećim proizvođačima rude, olova, cinka i srebra. Bilo je u tom procesu više dezintegracija i integracijnih procesa naših rudnika olova i cinka, a i period kada su gotovo svi naši rudnici olova i cinka bili u sastavu rudarsko-metalurškog hemijskog kombinata Trepča. To je vreme velikog uspona, širenja mineralno-sirovinske baze, unapređenja razvojnih tokova, tehničke i tehnološke modernizacije, otvaranja razvoja i izgradnje novih rudnika. Napredak je trajao do posljednje decenije 20. veka, kada dolazi do raspada zemlje, sankcija, izolacija, NATO agresije, tranzicije i privatizacije koje opustošile srpsku privredu. Posljedica ovoga nisu više ni rudarstvo, a ni Trepču. Dolazi do odsustajanja, do tehničko-tehnološkog zaostajanja, kadrovskog osipanja, smanjenja ili potpunog obustavljanja eksploatacijnih radova i proizvodnje u rudnicima. Kazivanje o Trepči, vremenski locirano, na razmeđu dva milenijuma, autor na specifičan, slikovit i ubedljiv način svedoči o periodu urušavanja i očajničkih napora da se sačuvaju mineralni resursi naše najvrednije, rekao bih, blago, a to su mineralni resursi i to neobnovljivo blago Srbije. U vrtlogu burnih događanja, konglomeratu upliva naglih i složenih društvenih i personalnih promena, autor fokusom na proizvodno-poslovni kompleks Trepča, integrisan i spregnut u ekonomski i društveni sistem zemlje vrlo često, u okruženju šarenog milija saradnika i kolega, svojom kičicom ne samo da oslikava i svedoči o stanju u društvu i privredi, već generiše faktografski izvor za nova proučavanja i šira proučavanja. Imajući u vidu obim i različitost prezentovanih podataka i informacija, razgovora i dijaloga, shvata se koliko je pisanje ove knjige bilo izazovno, zahtevno i koliko je to bio odgovorni zadatak. Koliko je trebalo napora i energije prikupiti, obraditi i interpretirati brojne podatke, informacije i sve to objediniti sa ličnim stavovima, saznanjima, pogledima i ocenama. Naša poslovična nebriga o ažurnom praćenju i arhiviranju podataka o tekućim događanjima, s jedne strane, a sa druge strane činjenica da sećanje brzo blede, ovu knjigu čine još vremijom. Njen značaj ubećenog vremena će biti sve veći. Na kraju, rudarski. Nek autora prati sreća, a knjizi želim da postigne svoj cilj. Srećno. Ova knjiga je, s jedne strane, dragocen istorijski izgled za proučavanje 90-ih, 20. godina i prve decenije 21. veka. S druge strane, ona je i praktičan, ja bih rekao, priručnik za sve one koji će se u budućnosti baviti pitanjem Kosova i Metohije, privrede Republike Srbije i golog opstanka srpskog naroda u budućnosti. Kažem, kao izvor ona je dragocena. Ovdje je reč o svedoku prvog reda. I ono što je prvi mah zanimljivo, to je da on sada dolazi sa čitavim nizom detalja i činjenica o tome šta se događalo sa Trepčom, negdje od 1995. kada je tamo stigao, pa do 2000. kada je hapšen, proteran, do 2001. kada je Trepča razbojnički prevedena u državno vlasništvo, što je značilo da se teći ruke UNMIK-a i KFOR-a. Dakle, Novak Jelić postavlja hronologiju. Kažem, tu imamo čitav niz važnih trenutaka, posebno je zanimljivo onaj deo kada on stiže u Trepču i kada podiže Trepču od 1995. pa nadalje. I 2000. godina u avgustu, ako se ne varam, noće, kada KFOR upada sa vojskom u Trepču u 50 ili kome, da se pominje,
oružane snage, direktor Trepče, Novog Bijelić je uhapšen, 3 sata je držan, tu i kako kaže nije znao da li će da mu pomognu da pokuša da pobegne, da ga onda likvidiraju ili će da pustiti. I ono se čine nove vlasti, 2001. godine, kada, kako tome svedoči Novog Bijelić, ono što je bilo akcionarsko društvo u privatnim rukama, prevode u državnu svojinu, što onda omogućava UNMIK-u da to uzme u svoje ruke, jer po rezolucijama 244 šef UNMIK-a, to je u tom trenutku Bernard Kouchner, ima pravo da brine o društvenoj i državnoj svojini. Torej, čitav niz, kažem, ja pomenuo sam samo 3 detalja. Ono što je još zanimljiviji sloj za istoričara, to je u našem pokušaju da sklopimo taj mozaik i da objasnimo zašto su razorili Jugoslaviju i zašto sada hoće da razore Srbiju i zašto hoće da nam uzmu Kosovo i Metohiju. Tu sad imamo čitav niz odgovora i neka svako od nas će se možda predeliti za jedno ili drugo objašnjenje. Kada je reč o Kosovu, naravno to mesto, to polje ima snažan simbolički značaj. I ono nije sveta zemlja samo za nas, i naši neprijatelji, kad kažem neprijatelji, mislim na NATO i vodeće zemlje Zapada, oni su veoma svesni simboličkog, duhovnog značaja posjedovanja Kosova i Metohije. Govori se takođe o strateškom značaju Kosova i Metohije, svi znamo da su Metohija i Kosovo važna komunikacija balkanska, koja vodi tamo dalje ka Staroj Raškoj, ka Bosni i Hercegovini i dalje. Dajemo čitav niz, kažem, tumačenja i objašnjenja. Ono što Novak Bijelić ovde radi, sve ono čega smo svi bili svesni, da je reč o pljački, on to podlači. Dakle, na Kosovu i Metohiji se vidi ukupan, ogroman značaj ekonomije, ekonomskih interesa za kojih opet stoji, ko zna šta, verovatno ona ničanska volja za moć, dakle, pljačka onoga što je naše. I kada čujete ove cifre koje mu je uvaženi prethodnik izneo, vi onda vidite o čemu se ovde radi. To i naravno činjenica koju svi znate da su i Wesley Clark i Medlin Albright umeđu vremenu stekli akcije na Kosovu, naravno pošteno, onda nas to vraća na pitanje zašto su došli na Kosovo. I kažem, jedan od mogućih odgovora posle ove knjige, ta stvar izgleda još značajnije, je da je primaran možda razlog obladavanje rudnih bogatstava Kosova, rudnih bogatstvima Kosova i Metohije. I verovatno su upravo vamo ti retki metali, ja kažem, neki poznaniji će o tome dok dana da govori da pišu. Dakle, ova knjiga to podlači i ona to pokazuje i u ovom trenutku malo je ljudi koji onako kao Novak Bijelić mogu da to potvrde. Dakle, to nije prvi put da Sjedinjene Američke Države da dolaze na teritoriju na kojoj su retki metali, dragocene rude i da uništavaju lokalnu populaciju. Recimo, to su radili u Kaliforniji. Čim su oteli Kaliforniju od Španaca, 1848. tamo se nekako pojavilo zlato istog časa. I onda su naravno jurnuli, istrebili lokalnu indijansku populaciju uz pomoć drugih lokalnih plemena. Opet svaka slučajnost sa Balkanom je, svaka sličnost sa Balkanom je slučajna, naravno. Sa onim što se ovdje događa. To su radili gore na severu, takođe u Srednje Američkim Državama, te su takođe našli retke metale, s mjesta su brisali lokalne staroseljance. Dakle, nije ovo ništa novo u njihovoj dosadašnjoj istoriji. I naravno, kažem, ova knjiga je praktično uputstvo i podsjetnik, priručnik, u najboljem značenju te reči, za one koji dolaze. Ona nas podsjeća da mi ne smemo da pustimo ono što je naše. Da ne možemo, ja sam to više puta rekao, mi ne možemo da gradimo privredu ove zemlje na prošnji takozvanih stranih investicija. Strane investicije su verovatno potrebne i nužne, ali privreda koja se gradi na uzimanju kredita od neprijateljskih država, koja će onda da vraćaju naši pravnuci, ta država onda nema budućnost. Dakle, da li niko razuman, niko trezan može da preda ovoliko rudno bogatstvo bez borbe okupantu ili sutra Velikoj Albaniji? Ne veruju da će Velikoj Albaniji biti dato da vlada tim prostorom posle čitanja ove knjige, već im to Amerikanci tek tako prepustiti.
naravno, nadam se da mi nećemo ni doživjeti ni dočekati taj dan da to pripade velikoj Albaniji, uradit ćemo ono što je do nas da se to ne dogodi. Dobar Bijelić savršeno jasno vidi i savremena kretanja, ono što se sada događa na Kosovu i Metohiji, o tome svedoče dodaci njegove knjige. On tu kaže da mi nemamo prava da se odreknemo Kosova i Metohije, nikakva razgraničenja, nijedan pedalj naše teritorije, samo rezolucija 1244 i Ustav Republike Srbije. Naravno, on kaže da nije za zamrznutni konflikt, naprotiv, se bi trebalo da gori od naših argumenta, od naše aktivnosti. Dakle, ne zamrznuti konflikt, naravno, ne podrazumeva čekanje i pasivnost, on podrazumeva akciju i pripremu. I ono što je posebno važno, kada je reč o referendumu, pominje se referendum, da ćemo mi to bože sami da odlučimo šta će biti sa Kosovom i Metohijom. Novak Bijelić tu kaže, naše je samo ono što smo mi stvorili svojim rukama. Ono što smo nasledili, to samo treba da predamo svim potomcima. To jeste naše i nije naše. To je za nas Kosovo i Metohija i zato nikakav referendum. Ko nama daje pravo da mi glasamo? I kako da damo pravo glasa svim našim precima koji su živjeli i stradali i na Kosovu i u drugim srpskim zemljama za Kosovo, za Kosovski zavet. Dakle, i to sam negdje već rekao, zašto da budemo najgluplja generacija u istoriji srpskog naroda? Ili najgluplja generacija? Ja bih time i završio u sve čestitke autoru na ovoj zaista sjajnoj knjizi. Novak Bijelić nas svojom knjigom prvo uvodi u, tako da kažem, fabrički ili rudarski krug i opisuje šta se sve tamo nalazi zapušteno, ostavljeno, prepušteno, zaboravljeno, a što je vrednost koja nije ušla u bilanse. On nas uvodi i u kancelariju generalnog direktora, na sednici upravnog odbora. On nas vodi u rudarske revire i podsjeća nas da se dole ne može ići bez čizama, jer je voda dosta duboka. On uvodi tamo i zvanične delegacije i pored rudarskog šlema svakome obezbeđuje i par čizama. On nas vodi i na sastanke sa premijerom Srbije, sa premijerom Savezne Republike Jugoslavije, sa predsjednikom Republike. On nam ne pominje, ali ipak govori o odnosu javnog sektora i države, o odnosu javnog sektora i suvereniteta, ekonomskog pre svega, koji je podloga svakog drugog suvereniteta. On nam govori i o ljudskim slabostima i podmetanjima razne vrste, ali pre svega on nam govori o rešenosti da se svi bedemi, svake negativne pojave preskoče i poruše. On nam govori o spoju ekonomije i nauke. Kad zađe u sporne oblasti, on ide na rudarski fakultet Univerziteta u Beogradu da traži stručnjake, da ih dovodi, da ih zapošljava. On sankcije preskače, prebrođuje rešenjima koja može da izvedri samo čovek koji nije samo stručnjak, nije ekonomista, nije rukovodilac, nego koji je i čovek sa motivima, nacionalnim, državnim, patriotskim. On nam govori da ni jedan posao u stvari ne može uspešno da se radi ako se ne voli, ako čovjek tom poslu nije posvećen. On nam govori da ništa nije izgubljeno, pa ni Trepča kada je ko zna koliko duboko u minusima po svim osnovama može da se preporodi. Ako postoji rešenost, ako postoji volja. A to on odgovara i onim retkim pojedincima koji kažu Kosovo je izgubljeno. Ništa nije izgubljeno dok se o tome brinemo, dok to pominjemo, dok se na to osvrćemo, dok se za to borimo. U tom smislu knjiga ima mnogo poruka u mnogo
sektora u mnogo oblasti, od privrednog, finansijskog, međunarodno-ekonomskog do državnog i političkog. Interesantno je da dok državne strukture sve ređe pominju rezoluciju Saveta bezbednosti 1244, Novak Bjelić smatra i piše u svojoj knjizi: ni po koju cenu se ne sme odstupiti od tog dokumenta, jer je to izraz konsensusa najmoćnijih sila sveta o jednom važnom pitanju. Taj konsensus, pored ostalog, govori da Kosovo i Metohija nije neko lokalno, pa nije ni regionalno, pa čak nije ni evropsko, nego je globalno pitanje po svom značenju i da ono u stvari predstavlja tačku preokreta sa jednim velikim znakom pitanja kuda planeta ide, kuda svet ide na pitanju Kosova i Metohije. Da li ide dalje u zaoštravanje i konfrontaciju vođenu geopolitičkim ciljevima ili ide ka demokratskom razrešavanju i demokratskim međunarodnim odnosima u kojima se koliko toliko poštuje pravo i velikih i malih naroda i država. Ovo pitanje je pitanje ide li Evropa, ide li svet u pravcu mira ili sukoba. Pitanje Kosova i Metohije, na to nas podsjeti nedavno čak i ministar spoljnih poslova dalekog Japana, kada u Beogradu reče: nije to pitanje lokalno, nije ni evropsko, to je globalno pitanje. A mi kao da smatramo da preterujemo. Ima nas pojedinaca i za ovim stolom, uključujući i autora, koji govorimo: ne može se u Briselu rešiti pitanje Kosova i Metohije, jer Brisel nije mehanizam za uravnoteženo, ujednačeno i održivo rešenje, nego mehanizam koji hoće rešenje sebi u korist. A sebi u korist znači na nečiju štetu, pre svega na štetu Srbije, ali i na štetu Rusije, na štetu Kine, Indije i tako dalje. I sad, do pre nekoliko dana, svi smo mislili da je to jedno od preterivanja pojedinaca, ali dođe novi komesar za spoljnu politiku Evropske unije, Španac, koji usred Beograda reče: ne može se rešiti na dosadašnji način, o tome se pitaju Rusija, Kina i Indija. I sada, ko će reći da ministar inostranih poslova Japana, da ministar inostranih poslova Španije, da predsjednik Rusije, predsjednik Indije, premijer Indije, predsjednik Kipra, predsjednici mnogih latinoameričkih zemalja, predsjednik Kine, greše kad se pozivaju na rezoluciju 1244, a pametni su oni koji kažu: to je papir, to ništa ne vredi. Tu ima više negativnog nego pozitivnog. Pa smo se navikli da deklamujemo u svim medijima kako tu ništa nije dobro u stvari. Pa se čak spočitava na nekim mestima da o tome pričaju ljudi koji nisu ni pročitali rezoluciju. Govori se umjesto toga o potrebi kompromisa, a nikako da se kaže od čega se sastoji taj kompromis, šta su mu sastavni delovi. Mi vidimo, prisustvujemo, živimo u vremenu u kome rastu agresivni zahtevi Prištine. I posle novih izbora, i posle svih nada dolazi nova mlada garnitura, bit će sa njima lakše, njihovi zahtevi rastu dalje, njihova agresivnost ide dalje. Oni traže ratnu odštetu, oni traže ista prava za Albance na Kosovu, na jugu Srbije, kao što Srbija traži za Srbe na Kosovu i Metohiji. Oni traže članstvo u Ujedinjenim nacijama i tako dalje. Njihovi zahtevi se podižu na gore. Kako je sa našim?
stvari, ajde da se pitamo, znamo li mi koji su naši zahtevi? Koji je to plan koji nije prihvaćen? Ja sam pokušao da ga nađem na nekom sajtu nekog državne institucije, nisam uspeo. A kaže se da to nije odobreno. Šta je to što nije odobreno? Šta je to s čime nismo uspeli? A šta je to što verujemo da ćemo uspeti? Srbija mora imati aktivniju poziciju. Srbija ne sme čekati da joj se ništa nudi i niko Srbiji nema šta da nudi oko Kosova i Metohije. Srbija ima da traži svoje i ima tapiju na to, pored ostalog, potvrđenu i rezolucijom Saveta bezbednosti. I da ne bi oduzimao više vremena, samo ovo da kažem. Kompromis o Kosovu i Metohiji postoji. On je utvrđen, da kažem, i pečatiran. To je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti. To je taj kompromis prema kome Albanci na Kosovu dobijaju samoupravu, a Srbiji se garantuje suverenitet i teritorijalni integritet. Hvala lepo. Interesantnih i tačnih zapažanja o knjizi uvaženog autora. Ja bih tome mogao da dodam i to da je autor imao u vidu i različitost čitalaca koji će doći u dodir sa tom knjigom i da je i to imao u vidu kada je pravio raspored, kada je koristio direktan, jasan jezik, kad knjigu nije opterećivao tehničko-tehnološkim i ekonomskim izrazima i procentima. To je ostavio za priloge, za ono ko hoće detaljnije da uđe u tu problematiku i što je knjigu podario i nekim dramskim akcentima, pomalo i poetskim, a zašao je i osetljivu i važnu oblast za naše današnje vreme u sam proces pregovaranja. Tako da je knjiga interesantna za širi krug čitalaca, svako može da nađe nešto što ga posebno zanima i što ga nateruje da tu knjigu čita do kraja. S te strane rekao bih da je knjiga tako koncipirana neka vrsta švedskog stola, gde svako može da nađe ono što ga najviše interesuje, a istovremeno da zadrži pažnju, da prati do kraja knjige ono što je bitno, a to je zaveštanje koje je autor hteo tom knjigom da i sadašnje i budućim generacijama. Jer on je u svom slobodarskom nastupu, koji je pomalo i melodramatski, zaboravimo, on je dinarac, ima tu dinarska ponesenost, što daje posebnu draž toj knjizi, jer je obogoćen čim je humanijom i bližem našim pogledima i našem srcu. Ja ovde ne bih ulazio u stručnost izlaganja, nisam zato ni stručan, ni opremljen, onda sam mnogo naučio u toj knjizi, ali bih naglasio da je autor posebno insistirao na dugom kontinuitetu značaja Trepče za sve srpske države od 13. veka do sada. I da je tu liniju sprovao dosledno, na neki način obavezujući i sadašnje generacije da slede one nekadašnje, kada je srednjovekovna srpska država bila jedan uzor svih. Ja bih ovde podsjetio da mnogi istoričari na engleskom govornom području smatraju Srbiju jednom od 4 prve nacionalne države u Evropi, da je formirana još u 13. veku. A sve ove druge velike sile na zapadu su nastale mnogo kasnije. To ovako prosto kao malu ilustraciju koliko je značajan taj srednji vek kojeg mi pomalo guramo u prošlost jer hoćemo da se obogatimo sadašnjošću, a niko nije zaradio sadašnjost ako je odbacio prošlost. Prema tome, knjiga ima vrlo interesantnu ostavku i interesantan sled misli i zaključaka. Razume se, stav autora od početka do kraja je uvek bio da se svoje ne napušta, ne daje i ne predaje, i to je nešto što je na liniji
čitavog istorijskog postojanja srpskog imena, srpske istorije i srpskih vrednosti na prostoru Kosova i Metohije. Zanimljivo je da je autor osvežio knjigu i sa nekim ličnim momentima, recimo u tom svom čvrstom stavu koji je od početka gajio. Ja ovde ne ulazim u organizatorske sposobnosti koje su drugi učesnici ove debate naglasili, a te sposobnosti su vanredne, ja bih rekao vanserijske skoro, s obzirom na stanje u kome se zatekao i kako je mogo kao Feniks iz pepela da vaspostavi Trepču u roku od godinu, 2 dana, a na kraju je Trepča, kako on tvrdi, bila u stanju da pre agresije donosi prihod Srbiji od $500 milijardi. To je najveći izvoznik koji smo mi mogli da imamo. To je samo jedna od vrednosti te knjige koja poziva i proziva na razmišljanje. Ovde bih hteo još da podsjetim na onu pravno-političku stranu koju autor pominje sa energičnim i doslednim stavom da se naše nikada ne prepušta i napušta, a koji, razume se, nije bio cilj te knjige. Prvo, Kosovo i Metohija su posle agresije stavljeni pod vrhovnu administrativnu vlast Ujedinjenih nacija. I cilj prvog izaslanika generalnog sekretara Košnera je bio da vaspostavi lokalnu vlast, ne državnu vlast. Državna vlast je Srbija, što je priznato priznanje njenog suvereniteta na tom teritoriju. Tako da je nešto kasnije pod zastavom Ujedinjenih nacija proizvedena lažna država Kosovo uz, razume se, mentorstvo zapadnih sila, što je direktan udar na rezoluciju jer osporava suverenitet Srbije nad Kosovom. To je nešto što naše vlasti 5. oktobra na vama nisu dovoljno analizirali i naglašavali, čak su zatvarali oči pred nekim činjenicama koje očigledno vama idu u korist. Ali ima i drugih koji su u međuvremenu važni za jačanje našeg političkog i pregovaračkog položaja u svemu što se vezi sa Kosovom i Metohijom. A to je da je ta međunarodna mirovna konferencija u Jugoslaviji u Hagu iz 1991. godine zaključila da Jugoslavija više ne postoji i da sve bivše jugoslovenske republike se pozivaju da zatraže, da proglase nezavisnost i da zatraže priznanje te nezavisnosti od drugih, uključujući i od Ujedinjenih nacija. I one su sve to uradile. Ali pre nego su uradile, Savet bezbednosti, kao najviši izvršni organ Ujedinjenih nacija, je takve zaključke međunarodne mirovne konferencije usvojio kao svoje principijelne stavove. I šta se dešava? Posle agresije, krajem 2000. godine, znači godinu i po dana posle završetka agresije, mi se pozivamo od strane Amerikanaca da nova vlast 5. oktobra zatraži prijem Srbije i Crne Gore u Ujedinjenim nacijama u republičkim granicama. To republičkim granicama je napisala američka ruka, lično ambasador Holbrook, koji je bio ambasador Amerike u Ujedinjenim nacijama. I on je tekst te naše molbe predao generalnom sekretaru koji je to prosledio nama i koliko ja znam 2. novembra 2000. godine Ujedinjene nacije su jednoglasno prihvatile Srbiju i Crnu Goru kao saveznu republiku Jugoslavije u njihovim republičkim granicama. To je činjenica od prvog reda koja se s naše strane uopšte ne pominje. Da ne kažem da je to i najjači argument protiv stava zapadnih sila i Albanaca koji su izgradili neke argumente koji navodno idu u prilog njihove odluci. Ima još jedan važan moment koji nije korišćen, a to je što je OEBS, kojeg mi nismo pozvali
u ponuđenoj zaštiti kad su proglasili nezavisnost, što je on u svom osnivačkom aktu, tom finalnom aktu, istakao i jedan od najvažnijih principa, to je nepromenljivost državnih granica. Samo sa pristankom država te granice mogu biti promenjene. I to je čvrsto kao hrast. Šta se desilo? Sve bivše Jugoslavijske republike su primljene u republičkim granicama. Srbima u Hrvatskoj nije dozvoljeno da menjaju tu granicu. Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini nije dozvoljeno da menjaju tu granicu. Ali je to učinjeno u Srbiji i to kao posledica bespravnog vojnog akta koji su koristili radi nasilnog odvajanja, okupiranja Kosova i Metohije i njegovog kasnijeg uzurpiranja. Jer proglašavanje nezavisnosti je uzurpacija prava koju Ujedinjene nacije imaju da to ne dozvole i naših prava iz ovih razloga koje se pomenuo. To sve govorim zbog toga što smo mi od početka tih pregovora, 7 godina, bili u stavu izjašnjavanja o zahtjevima koje je druga strana nama postavila. Bilo albanska ili zapadnih sila. I taj pasivan položaj, razume se, nas je podređivao. A ne znam, ili bar nije javno objašnjeno, da li smo mi iznosili naš stav, pa da se druga strana o tome izjasni, koliko ima uopšte argumenta za tako nešto. Tako da, i u nastavku tih razgovora koji se sada nagoveštavaju, naša strana po meni bi morala da aktivno nastupi i da insistira na tom pravu Srbije na Kosovo i Metohiju, ne na osnovu samog našeg ustava, nego i na osnovu međunarodnih pravnih dokumenta koji imaju ustavnu snagu, jer su obvezujuće za sve članice Ujedinjenih nacija. Razume se, to ne bi odmah prolazilo, ali bi na neki način napravilo ravnotežu, pa bi se tu moglo lakše manevrisati, tim pre što sada više nismo sami naspram tih prijatelja Albanaca na Kosovu. Ima i drugih značajnih međunarodnih faktora koji se pojavili ovdje na Balkanu i u svetu i koji imaju stav koji je vrlo pozitivan za nas. Tako da ova knjiga će biti zanimljiva da se naša šira javnost upozna sa istorijatom Kosova i Metohije u celini, a našto uoči agresije i tog posljednje, jer su elementi, akti sile stalno upotrebljavani. Autor ističe kako su i snage KFOR-a i UNMIK nasilno sa upotrebom sile oduzeli Trepču od njenih pravih vlasnika i čak su legalnog direktora uznemiravaju na kraju naterali da napusti teritoriju Kosova i Metohije. To su sve argumenti koji potvrđuju da je politika sile jedina politika koju su do sad prema nama imali i da tu politiku nastavili. Razume se, nije moguće to sada da ispoljavaju na onaj sirov način koji su do sada, jer se odnos snaga i na Balkanu i u svetu promenio i menja ubrzano i dalje, ne u njihovu korist, što nama pruža veće manevarske mogućnosti i jača pregovarački položaj, ako ga budemo pametno koristili. Hvala na pažnju.
mnoge djece u Pećkoj patrijaršiji, više preko 100 djece u našoj svetoj liturgiji, iz okolnih sela, vjerovatno iz Ljeposavća. I naravno prisustvo sveštenika, Novaka, Vratimo, sa Kosova i Metohije, izuzetno svešana liturgija, ne samo što smo živjeli episkopa, pa sam na kraju od jedne svećenog društva, dakle sad riječ o nekakvim ordenima i zvanjima koje se dodjeljuju, koje se dodjeljuju na društvo. Ja sam jučer bio imao nekako da kažem, na kraju društva, rekao da se dodjeljuje orden Svetoga Save u Maniju, manastira Pećke, Janske, Kristini, Sestana, u jednoj popadi iz isto je uništen, da taj kraj crkva bila slušana, kada je sad obnovljena, tamo više je veoma malo, nema više naroda, ali ima sveštenik i njegova popadija koja je rodila 4 djece. Ona je zaslužila orden Svetoga Save. Sve majke na Kosovu koji rađaju djecu, a sad, koliko se vidi da naše srpine na Kosovu sad rađaju mnogo više djece, čak i još i tako u sad ovo posljednje vrijeme vratili se nekom drugom putu pod utjecajem ovih okupatora Kosova i Metohije očevidno, ali naše srpine rađaju mnogo djece širom Kosova i Metohije. Život Kosova i Metohije, divnog i časnoga naroda, najbolji dio naroda koji je ostao vjeran kroz vjekove, on je danas ostao vjeran Kosovo i Metohije. I oni su tamo, nije njima tako jednostavno i lako, ali očevidno vidim iz razgovora sa njima da su spremni, većina njih je spremna da nastave svoj ostanak na Kosovu i Metohiji, samo su zabrinuti ovom pričom nekom koja se čuje ovdje iz centralne Srbije, iz vlade o nekakvom razgraničenju o kojem se govori. I to je ono što najdublje ugrožava narod koji je kao osnovi prosto. Šta znači ograničenje? Znači mi smo potpisani Srpska patrijaršija, potpisani Dekana, Dekanica, Pomoravlje, potpisano i taj narod koji je ostao kroz vjekove prema predvodničkim svojim, šta će onda raditi? I ako se tako nešto dogodi, to priča nekog ograničenja, niko ne razumije, ali i ovdje tu ne razumije, niste shvatili kako znači ograničenje, ono šta će biti. Da se takve granice da se postavljaju, dakle, to je ono što će još dublje bi ugrozilo biće Kosova i Metohije i naroda i svijetima na Kosovu i Metohiji. Od svega onoga što se do sada tamo dogodilo. A što se tiče ovog sjevernog dijela od Mitrovice, manastira Banjske, prije neku godinu bio je patrijarh, bili smo zajedno u okolici. Pa sam predložio da pozove ondašnjeg generala Njemca, da dođe da se srede sa njim, i on je došao u manastirski polici. Između ostalo, on je govorio na patrijarh, ja sam policijski priliku, da vam kažem, rekao što mi je ovdje, neko mi je rekao u Mitrovici, u Lepokovi, kada sam bio, da jednu baku negdje oko Jarina, onda su postavljane ove granice tamo i granica postavljena baš u to vrijeme. Jednu baku, jer taj dio sad Kosova do Mitrovice, on je za vrijeme rata, za vrijeme njemačke okupacije, on je pripadao Njemačkoj, a ovaj drugi dio je pripadao Velikoj Albaniji. I ta baka koja je bila djevojčica,
napustimo vode bez smetnje, a sada su ograđene žicom. Taj naš izvod, ono ne mogu da dođe do njega. Kažem, general, nije mi drago da nas upoređujete sa Hitlerom. Nisam ja. Kažem, ono što govori o narod koji se ovdje nalazi. I zaista ovo što se dogodilo događa se. To je ništa drugo nego nastavak nacifašizma. Ovaj pakt je direktni nastavak nacifašizma. Ja se mislim na ove komuniste, ne komuniste, samoborce koji se hvali nacifašizmom, a koji su sad prihvatili da budu dio NATO pakta. Čime se vi hvali? Šta je to čime se vi hvali? NATO pakt nije ništa drugo nego produžetak i ono sve što radi NATO pakt, koji je obično bio kao odbrambeni savez protiv koji je postao sad nosilac upravo te agresije, ne samo na nas, na nama, i na Jugoslaviju, koji je uništio Jugoslaviju, koji je okupirao Kosovo i Metohiju, i ono je danas u još težem položaju nego što je bilo za vrijeme Mussolinija, nastavak Mussolinije okupacije, a onda tu je na Kosovu i Metohiji dogodilo se ono što se sad nastavlja. Ovo sve što se nastavlja u Ukrajini, u Aziji, u Bliskom istoku, u Siriji, to je sve produžetak, u stvari, produžetak nacifašizma, produžetak Napoleonovog imperializma, produžetak krstaških ratova i inkvizicije ove zapadne. Ovo što se danas događa i što treba da bude nama makar jasno ovdje koji smo se prepustili sve to iz Napoleonovog ratova i da ne kažem šta je bilo za nacifašizma i do danas. I zato je ova knjiga ovako velika dragocena kršćanski zaista u okazivanju o treći. Kroz ukazivanje o treći on ukazuje na sve to što se događalo i što se događa. I sa nama i među nama i sa ovima koji su ovdje došli, koji su okupirali i koji su okupatorima predali Kosovo i Metohiju i koji preko okupiranja konstila na Kosovo i Metohiju, da oni sada rade ovo što rade u Ukrajini, pa su sad napočivali i silotoga patrijarha sa Izraelskog rajonska tamo postavili tamo stvarane neke nove crkve, pa u stvari do svega toga se nalazi borba protiv Rusije i u suštini napor da se razvoji jedinstvo pravoslavne crkve. Kad jedini organizam koji je postao jedinstven na ovim prostorima, ne razvoje to crkva. To treba sad i pravoslavnu crkvu. Zato stvarali na Crnoj Gori ovu sekciju Milaša Dedovića. Zato se i to događa i sa Sjevernom Makedonijom. Zato se to događa sa Ukrajinom posebno. Sve ide po temelju, a iza svega toga šta je? Ljudska prava, ljudska prava. To je bukvalno pitanje nafte, pitanje bogatstva, to je odnosno poslije Metohiji, pitanje da se ta bogatstva poslije Metohiji duhovna, da se ona konfistuju, da se odliku od Srbije, od srpskog naroda. Dakle, dragoceno je ovo što se danas vidi dragoceno je i ovo što su njega zatvorili kada su okupirali,
razumijeti da se da to državno dobro, a da se to rezoluciji ušno bio administracija koja se upravlja i sad je to naravno preko njih čitava. Da se toga nezavisni poslovi. Nezavisni poslovi, da se sudi, da je priznat Crne Gore, mitropolit crnogorske odlukom crnogorske vlasti, ne Crne Gore, Crne Gore, crnogorske vlasti, koja je priznala tu važnost državu i koja je time plunula je na mučeničke kosti hiljada njih koji su se bazili posle državu 1913. godine i oni koji su kasnije borili se da Kosovo nekako ostane sastavni dio zemlje Srbije. Pobijeni, ja sam svjedok 1999. godine, ja sam to napisao u nekoj knjige, sa hiljadama imena pobijeni mjesto, pobijeni mnoge su bilo, među njima samo da pomene Maricu Milić, djevojku iz Bijelog polja, koji su petrovica utekla silovali priznjeno Maricom. I onda su joj kao jagnje zaklali. Jedan italijanski bog, da mađari opisuje, da je to došao u počku populjači, pa mu to rekao, imate jedna vaša, kada je zaklano. I onda smo mi otišli, oni su umotali, onako su otici iz čepe. I kao tako smo izmenili počku populjači i za Vidovdan, 99. godine smo sahranili iza oltara Pečke patrijaršije, među Mlakinom, monasima, ljudima sahranjene od Marica Milić, kao i Mileva Bujošević, također iz Peći, koji smo nisam mogli da uđemo u njene kuće, pa smo morali s druge strane, ona je bila zakljena, ispred vrata ostala, pa smo i nju sahranili iza vrata, iza oltara Pečke patrijaršije, tako da. A u isto vrijeme smo u Ljubljanima svima koji su tu sahranjeni, među njima je i Viktor Mihajlović, čovjekan iz Pitera, koji je bio posljednji sadarski naš profesor na 1933. godine, kada su Albanci potjerali 300 porodica naših iz Vrata i Vrline, sadarni su svi potjerani, oni su posle Vrata bili na Kosovo, samo selima, dali su 1941. godine ponovo bili potjerani, a da bi naša vlast ovdje socijalistička zabranila njihov 100.000 potjeranih zabranila njihov povrat na Kosovo. Tako da ovaj zločin koji se sad nastavlja je ima sve efekte, nije više i nismo mi baš nevjeri u onome što se događalo nekad Mihajlović, zajedno sa Savom Dokancom, koji je bio poslije u Zvici, Savo Dokanac, koji je napisao za neku knjigu Staro srce, on to opisuje u 864. godini. I to šalje pisma Sultanu. Ono što se sad događa, to je osobno i samoćno bio. To je samo nastavak.
i sada sam danas je drugčija situacija, danas je vidite kako nije dobro i je dobro napisano u knjizima nije dobro da država Srbija pomogne otvorenje toga u zločina. To što se tiče Pešta, oni su dakle u vrijeme kada se bio na vlasti Milošević, on je pomogao nacionalno da stavi novo na privatno nacionalno društvo koje vrijeme, jer sad oni su dozvolili da to postane državno imovina, a to je državna, onda su uselili, preuzeli su Peštu, jer sada više Srbija više nema nikakvoga prava. Međutim, i ono što je ovdje podlačio se jedno u tome, mislim da je predloženo da rezolucija 1244 Ustav Srbije je takva garancija za svakoga razumnog i na domaćem i na međunarodnom planu da se ne smije nikakve drugčije odluke donositi bez obzira ko bio na vlasti i ko ne bio na vlasti. To je ono što je Savez bezbednosti dobro, ali jeste pogrešio onda kad je to prešlo na Evropa. Taj akt Saveza bezbednosti ono obavezuje sve države Srbije. To je ono što prije svega obavezuje ovaj narod i njegovu vlast da ne može, kako da kažem, da izda i da se odrekne, a već ima garanciju, međunarodne garancije na nacije da se pripada Srbiji i samo na tome treba insistirati. Znači, jedini kompromis je upravo taj kompromis 1244 i Ustav Srbije. I sad ja čujem ovdje se tamo govori da ovi vaši izbori koji treba da budu u stvari u toga upravo neka vrsta referenduma. O čemu referendum? Samo nerazumni ljudi, bezumni ljudi, mogu da govore da se referendumom, ne da se svrši referendumom o Kosovu i Metohiji. Takav referendum i takvi izbori koji se treba referendum, da se nastavlja ono što je međunarodno priznato, što je vječno na stvari. Ja se nadam da je toga neće doći, ali jedna nastavlja postupka, kako vječno je vječno knjiga. I ova stvar zbivanja, to vidim nalazi ovdje naša postoji, tragična zbivanja sa našim narodom, sa našim državom, tragična zbivanja, uradili su na potpunim pogledom. Nikad ništa nije toliko napisano o Kosovu i Metohiji, istoričara, arheologa i vještavnika, izvodnika, potpuno nije napisano. To su tomovi knjiga koji su napisani o Kosovu i Metohiji. Svako zlo ima i svoje dobro, a jedna od tih knjiga za Kosovo je koji knjiga ovakva velika, život, bosanstvo, o svemu što se događalo, ne samo sa Peštom, nego sa svim zemljama, a ono u isto vrijeme nema nekako daje učenje onima koji imaju uopće da čuju i uopće da vide. Ne treba im dozvoliti da oni odlučuju. Svima vama, znači prijateljima, mojim rođacima, saradnicima, dakle, posebno, evo, došao mi je i unuk najmlađi od 5 mjeseci, a došao mi je i brat koji je najstariji, 82 godine.
stvarno sam, puno mi je srce što kažem da ste došli u Lučkom broju, ali nešto sam primijetio. Ja se baš iskreno zahvaljujem izdavaču, znači službenom glasniku, to je državno preduzeće, i direktorki, doktor Jeleni Trivan, i direktoru izdavačke kuće koji je posebno, molim vas, njega posebno pozdravite. Zahvaljujući upravo njemu, a moram da pomenem i generalnog sekretara MIP-a, Ministarstva inostranih poslova, Veljko Odalovića, koji je pak imao odlučujuću ulogu da to, znači, službeni glasnik toga. Nisam ja imao. Ali primjećujem nešto. Izgleda da sam napravio grešku u koracima. Prvo, što sam kao autor, nezavisno od izdavača, sve vas ovdje poslao. A u dogovoru sa mojim prijateljem, kako ga zovem, Petrašinom, iz Milja, dakle, prepustio sam da sredstva javnog informisanja, da vidi ih nema i niko. Umjesto da tu budu i iz RTS-a, da budu iz svih televizija, ali čim su čuli da to njegovo visoko prosveštenstvo treba da govori. Cenzura. Ja sam to sve povukao. Cenzura. Cenzura. Definitivno je tako. Ja sve ono što sam imao, ono što sam nameravao, imam dosta toga još, ali ono što sam nameravao da kažem, ja sam to kazao i smestio u kolicama ove knjige. Dakle, to je faktografski prikaz, kako reče, još kad je kao Felton izlazio 35 dana, ono to moram da kažem i da se zahvalim, iako nije prisutan tu, jer je, ajde, polomio rame, pa nije mogao da dođe. Znači, Slobodan Pljakić, vršni novinar politike, dakle, mogao sam da napišem svašta, ali trebalo još neko da se nađe da to objavi, da ima, to kaže, već dva, tako. Prema tome, zahvaljujem njemu, što mi je omogućio da to štampam i normalno izdavaču i tako dalje. Dakle, rekao sam ono što sam nameravao da kažem. Međutim, neću govoriti o knjizi, zahvaljujem se posebno svima, posebno i naročito vama visoko predstavstvo, što ste bili koji uveličali, dakle, istoričari. A odmah da vam kažem, nijednog od njih nisam poznavao, odnosno poznavao, ali nisam se rukovao sa nijednog, osim sa njegoviće asistentstvo, je to razgovarali, to je bilo 98. godine, 98. godine treći, i to mi je bilo toliko normalno da ja ne i sa te strane pozovem, jer je učesnik u tome to i plus. Nema kompetentnije čoveka, da bez obzira da govorim za sebe. Ja sam rođen u Metofiji, znači kršten sam u visokim Zečanima, pa čak, kažu sad kao sam prodova istraživanja, da smo porijeklom od Nemanjica. A to, znači, od Odiva, Nemanjića, odnosno čerki Odiva, to su Nejančeviće. To sam zapisao u pismu, jer sam pronašao to. A na to mi sa te strane imam pravo da... Znači, rekao sam da ono što sam nameravao da kažem, prema tome izvolite knjigu, a dozvolite mi da samo pročitam, a moram da pročitam, epilog.
to bi rekli na srpskom jeziku, završnu riječ. Kažu kako zove, ovi recezeti. Pa što srpsku finu riječ ne kaže ocjenjivač. To recezeti. Ovako, ta završna riječ u knjigu. Sve što je do sada rečeno nalazi se među koricama ove knjige nazvane kazivanje od 3.303. 2018. može se sažeti u svega 3 rečenice. Trepću nemamo pravo nikome da poklonimo, jer smo je zajedno sa parčetom zemljine kugle, koje je prvobitno sebi namenio, od Boga dobili. A to piše upravo u knjizi, kako mi je poslovni partner u Štokholmu, kad me pitao, kaže direktor Bjelicu, kad to samo mi radi? Zašto samo mi radi? Ima jedna divna priča o tome. To sam ulio u knjizi. Kad mi Bog dijelio zemlju. Pozvao je sve predstavnike naroda, između ostalog i Srbina. I Radojicu, neki premijer, kad ga Milojica pita, kad ga Bog da, ali ti Bog. Komu to zimo? Kako jedni u svojim zakonom? I jedni po jedni. Zapiju to i zakrasni. I kad je došao Bog, Boga, kaže se ti Petar napušta, kaže, ko su ti? To je sve to, Bog, kaže on Sveti Petre pravo da ti kaže tako i tako, ali vidim da ti iskreni posao. Kaže, ajde, to je Bog, i on isto se Bog pita, kaže, vidi, vi sveti posvetali, mogao bi ti, sve sam ti bio. Bože, ti si sve mogu. Molim te, mene kazni, ali ne moj nalog moj da se da. On kaže, slušaj, ja sam ostavio jednu parcu zemlje. Nekad budemo odlučio da se povučem, Bože, to odbira. Daću ti to i svom narodu. Ali zapamti da će te krvavo košati. I upravo, kad je rekao, kaže, tačno nikad nisam bolje obrazloženje dobio nego to, imate i sve. I šume, i vode, i planine, i rudna bogatstva, i more, i sve ima. Prema tome nije kuća kako zove, na rašrti, kako to kaže, ne, nego upravo zbog toga. I ovo je krvlju na to. Molim, dozvolite samo da zašto sam ovo rekao. Treću, nemamo pravo nikome da poklonimo, jer smo je zajedno sa parčetom zemlje kugle koje je prvobitno sebi namenio, od Boga dobili. Zato ni to parče zemlje, pa ni sredstva nisu naši. Oni su svojina naših predaka i naših potomaka. Svoju obavezu i prema predsima i prema potomcima možemo ispuniti samo ukoliko čvrsto držimo močugu, kako je to simbolično prikazano u preambuli ovih kazivanja. Samostalno ili sa lavom u grbu. Nije neophodno potrebiti, ali je nužno imati i čvrsto jednostavno svojim rukama. Tako je Bogu milo. Mi smo očekivali da ste se pojavili akademik Matija Dešković, koji je nažalost zauzet na drugoj strani, nešto pročitam, jedan deo iz njegove recenzije, poslednji pasus. Novak Bjelić, naš savremeni kosovski Srbin i junak, dugogodišnji rukovodilac Trepče, dali sebi truda da ispiše iscrpnu dragocenu istoriju ovoga slavnog rudnika od 1303. do 2018. godine. Tu istoriju je naslovio kazivanja o Trepči da ići primjer drugima, da istinitim svjedočenjima stanu u odbranu svoje očevine i dedovine koju nikakva okupacijona sila i oružana pljačka ne može otresniti nas u svoje. Tako je bilo. Kako je bilo na početku, neka bude i na kraju. Srećno svima.